bafike bebancane bengaka labantwana bakhuliswa yimi bakhulele ezandleni zami mama mthomo manje ngoba sekuhamba baba sebayangijikela bafuna ukucontrola mina kahle ngokomthetho kwami la ubabethu usishiyela umuzi wena uzohlala nondoda hayi ukuzongitshela kwami nomira mama manje nomira nizomamela mina nomyeni wakho nginitshela kusenje njengoba siyilungisa ukuthi shintshani isimo senu nonke nalo sesikoleni ngizomtshela ngizonibeka la no 3 nishintshe wena ubuyele esikoleni usiphathe kahle nami kusasa ngizohamba ngimlandela ubaba wenu nizosala nithini umango nje my brother libitso la hao Thabiso le Ayanda so abuti Thabiso ke tlo fa sebaka so wena o jotse di viewers so Joseph Bioscope hore why o ngolletse le re libitso la hao mang Ngokegama nguthabiso ngakadlamini so ngiphalela ku Joseph Bioscope ukuthi bazongisiza ukuthi umama thina simazi ngokuthi umama angithola sekasixosha emva kokuthi ubaba ashone usixosha uthi thina hey siya misbehavior asikhuliswanga kahle kubeni sikhuliswa uye uthi samama party senzani cha nomuntu asekhaya asena ndawo yokuhlala sihamba hlala Thabiso before ya hole ke batla understand ise di viewers sa rona umama kanjani umama wakho like ke mme wa hao like your biological mother or king ke batla utse thina umama sikhule kusazi ukuthi umama ethu kanti bekhuleni kwethu sithola ukuthi I step mother which is ushade nobaba okay so my sis ke botsa wena ne my love ke a utlwa nje utse mang Ayanda ngiyeza ukuthi uThabiso uthi umama uniqoshile ngoba uthi nina nihamba amaphathi ke kopa lebe honest nini because if ke batlo ga ke fihla mo lebe ke lo thusa maka na wahamba amaphathi nini obvious mukhula siyahamba niyamhlupha na bese ngamhluphi kakhulu obvious mabathi siyamhlupha bese mhlupha nalo omunye umntana wakhe umbali so bese sonke kodwa ukhetha ukuxosha thina ushiya yena lo oh so manje akasafuna ukuthi nibuyele endlini kababa akasafuni shem ene kuninsimncenga lutho uve sanje wasixosha wathi sihambi asiyenzeni kanje ithi ngisuse indaba yamaphathi I-treatment yakhe towards nina injani since nje ubaba shona ngazi nami ukuthi kujikephi nje ngibuye ngixakeke nje What was now before your dad passed away? Yebo beku right siphila kahle nokujiva siye emapatini nayo umbala ngenankinga imali masicela besicela kuba abazali naye akhona kwajika nje konke ngingazi ukuthi so wena especially ska how le ngwana akitse likena school no niqedile ukufunda siqedile wenzani uhlele uyenzani ngiyafunda UJ okay yeah so ithi ngibuze ke umama njengoba nithi I-treatment ichangeile wena uyetsa ngini ngithotho dibone ngwadi notice wa mara yo hane ntatwa akaqeda uhlokafala ngeexperience into kanje yo inkinga ukuthi ayikho into elungayo empilweni nanoba bathi ngiyafunda but asifundi ngizothini asikwazi ukufocus esikoleni nala ihlala khona kumamncane impilo inzima sasuka sakumalume nakhona nje impilo nje akhambi kahle and nifuna ukubuyela endlini kababa so asenzeni kanje ngithi nithe nina beni ngamhluphi bekulelanga lelo wakhetha ukuthi akhiphe nina but ashiya umntana wakhe kushithi umntana wakhe nobabweni yeah umntana wakhe nobaba oh so manje uqoshe nina akasanifuna endlini ene sekanitreata kabi ukusukela kudala nje vele so asenzeni kanje asambeni sobona umama angithi ukhona yeah bahlezi bathi ukhona cha asambeni kwenzani nathi sesisaba nokudlula ekhaya lapha khaya sesigcina ngokuzwa bathi okay asenzeni kanje ke asambeni sobona umama so khona ukuzwa ukuthi kahle inkinga yakhe yini Mr Jones can you please move Mr Gucci hakatsa mayeng sabo anti bakuphi abogogo mama kababo anti baphi Yeah ngihlala nomama khona umama like une drama yakhe like abazwani umama uphuma silwe manje oh yeah akazwani nabo anti futhi abazwani so umama nobaba bebashadile yeah step mother senu yes bebashadile then ke bahlukaniswa ukufa kwakababa njengoba manje seka nomunye ke manje useka nomunye bani so manje yena lo munye unithole manje untreata kanjani into engikwatisa kokugcina mina njengoba ungibona yimi umfana engazi ukuthi yimi ekufanele ngisale nezinto zakababa nami mfanele ngibhekele umntana kithi Ayanda manje umama mina ngizwani nje nezimpi ngizosuka ngilwe lapha into engayifuni ukuthi vele ulwisa umuntu omdala which is something ekitse bankuri ni 3 abantwana bakababa bekwamela umama uniphatha ngenhlonipho nangothando ni 3 kanjalo
ya understand ne tshwantse gore mama o leng kaka le litere jalo o le beya ska bana ba motho wena njengoba umntana wesilisa o le ngwana mshimane uba gata bosisi bakho ke mo moya hona dintja ke akunazo okay no problem as long as Liska kenang ke tshaba ga ke go letebetse mama kopa re kokote Gucci please come Koko motho molo ne kopa o bolela lena ka montle please ke opa tshwarelo maobane ke a bona gore maketse ka taba tsa di-camera mama ka hlompho le boikokobetso ne kopa fela re emele mo ke tlo go jwetsa gore ke mang ho etsahala eng mama a ka tla ka ntwa motho molo Abantwana bayi-2 ya mama laba bayi-2 okay ne kopa re emeleng mo please ke kopa re tleng kamo sorry Gucci I'm so sorry ke kopa re tleleng kamo ya Gucci ba right ba le mo pela hao motho moholo le kae teng kae ngwanaka ke teng gona go batho ba Josie Bioscope motswadi ke Lady Blue okay mntana ke sa tsebe gore wa shebella show ya rona ngiyayazi mntanami okay motho molo ke Lady Blues ka o tsho ba itseba so mama ke tlile le bana ke a tseba go ba tseba le hlobana jang kakhulu abantwana bami labantwana labafika bebancane abantwana bakho kanjani mama ngoba abantwana bendoda yami Okay. eyangishiya Stepmother wena. ngiyi-stepmother sabo labantwana laba abangihloniphi bafike bebancane bengaka labantwana bakhuliswa yimi bakhulele ezandleni zami mama motho molo manje ngoba sekuhamba baba sebayangijikela bafuna ukucontrola mina bahamba ngolesine nje Monday Tuesday Wednesday Thursday ku-right sabantwana siyahloniphana baqabane nokubona nje i-weekend bese mabengena mina olami isango ngilivalile ngilikhiyile bona bayajampa bayangihlukumeza into engifuna ukuyibuza mama ngiyakuzwa uthi bajump amagate yazi uThabiso no Ayanda ya ke Thabiso le Ayanda ke right ke yazi bathini masiba interview ngizobapha nabo ithuba lokuthi bakhulume bathi wena mama bahamba labantwana bayogroova ithema bafika bahambe boyi-3 which is nalo okowakho umbali kodwa ukhetha ukuthi ucoshe bona boyi-2 uye kumbali ngicela ukwazi mntanami yes mntwana mabehamba bebonke ngisuke ngikuphi ngoba ngisuke ngingamboni umbali baphuma ngamunye ngibazelaphi mina ukuthi baya endaweni eyodwa bebonke something mamela hane lona le kena mama tlo le chika le keni lilithu or le mbali na singena sonke lingena no umama yonke lento ayikhuluma ayikho nje ukuthi nje une-favoritism uyamthanda nje umbali mamela mama wamubona la halikena le mbali utlwa awamubona mbali wakhe uyambona kodwa ukwazi ukuthethisa thina so2 umbali nje shangathi akaboni so motho moholo se nkutlwisa bohloko ke le bona a ke re ba right ntho le etsang irong ya go lona le tsamaile lo galavanta le jive ha le qetile le tlo jumpa di gate jarateng ya motho moholo which is ntho eo ke disrespect ha ona thaka ya lona mo ha ona mme o mokana o tlamelang lona ha le tswa mateweng a lona le tawe ke di savana le di ice troppers e be le tlokena jarateng ne se shapo mama ke khutlele le saiteng la hao motho molo ke feel gore kana kong how be fair because of wena ba kene le ngwana o ile ngwa hao ba le itre but wena o decide gore bona ba tswa ke ka baka la gore ntate wa bona o hloka fetse na ha bana boikarabelo ba re ba dule ka ke ka baka la eng inkinga yabo ukuthi bona mawuthi uyabakhuza bayaphendula manje ngenze njani umbali yena akaphendula bonke ngixosha konke Makumbali bathi bathi abaleke uyabaleka angene laba babe bemile bebhekane nami abayenza indaba yokuthi nami thi ngicushe njengombali bama babhekane nami sime sibhekane kube yinkunzi ezimbili esibayeni esisodwa yingakho nami ngaze ngakhetha ukuthi ngicela bangidedele kwami baphinde bazongitshela ukuthi bangibangise ngomuntu wami lo engihlala naye so uhlala nomuntu la mama yebo ngihlala nomuntu engithandana naye something angithi wena ushadile mawuhlala nomuntu lana nna ke rata ba honest motho molo ene ke tlo o jwetsa ntho e ke e bonang gore e right ke feel ka o wrong because of o kena jwang ndoda ko ntlung ya ntate wa bana ba ba le teng bona ba mathadi mamela mntanami Yes. ngikwenze konke okwakufanele ngikwenzele ngomyeni wami yes motho molo niyohlala le kwakhe nokuthi azela awumele ukungibangela umsindo ngoba yini engangikwazi ukuthi niziphathe nina ziphatheni kahle nikwazi ukuthi sibonisane afanele ngishaye no awushayi ndoda kuzobonakala ukuthi la kwami la kahle ngokomthetho kwami la ubabethu usishiyela umuzi wena uzohlala nondoda ayi ukuzongitshela kwami kukwami nomyeni wami amandla ami nomyeni wami nizomamela mina nomyeni wakho wow umyeni wami nizomamela mina bana please wo Thabiso wekhaya umfana wenzani
Ngikukhulisile hamba thenga umuzi wakho nawo wena usemncane uzangomamela. Sithenga umuzi kanjani ukhona? Ukhona umuzi. Angeke kuwo kababa. Fanele mangishada ngishadele la ekhaya. Ukushada vele uzoshatela la ekhaya uzophumela la. Mina ngizobuya la ekhaya. Qala batho ba ba Thabiso le Ayanda wait ke la kopa motho molo ha iyo ntho re tshwanetse re phisane o wrong mama ka go tlise motho wa ntate mo yes o wrong ane because of mo ke le lapa la hao le bana ba le ngwana wa hao o ileng mbali so o za go tlise motho wa mo ke bona se ntho e sharp motho wa o ka monka wa lo dula lena kae e wa se bothata motho molo Ngihlale orange farm manje. ntate o tshwantse yena a tswe ke ntlo ya bana ba ene ntse ke tlo itshong motho molo ha ona o re tshwantse o be sharp bana ba di etsa di mistakes a ke re le wa hao ne ba le 3 but o mo so ke nako no ya re bana o ba be mo fatshe o bue le bona skanani mele ni respect umama ngithi ni umama ukwata kanje ngoba nina nani ni jump amabonda ene man jump amabonda niza nidakiwe which is something engisayiphinda ukuthi I wrong into engisho kumama ukuthi akanitreateni kahle ni 3 ngokulingana abe fair Ukuthi ngiyamthanda uyazi ngimthanda enhle sekuthi manje wenza le idayila manje ngingazenziswa yini mina bengizise ubhlungu bami nami ubaba wami nami bengize ubhlungu bami ukuthi ngifuna ukuye emapatini besihamba nayo Ayanda so imaqala ke ithi ngibuze something kuze nina niyo jive ni the time ubaba asaphila benisajiva noma ni jive manje ubaba sekashonile Manje njoba ubaba angasekho. Yonke into ishintsha manje njoba sekungasekho ubaba. Iqala libuye nginetele sikadlala nkani buwa nginethi le jive sikantata hloka fethu Mama uyakhumbula last of last year December uzusinika imali sisehamba nombali December nge31 ekugcineni besijiva zangu Kodwa nanicela nakhuluma iqiniso lapho. Nanicelile. Akufani nokuzenzela. Into ezimbili esihlukene. Sekho sokuhlukile usiphatha kabi. Intando yenu. imani iqala ke motho mole emapili ya Ile ukuthi nina after ubaba aqeda ukushona you lost inhlonipho for mama. Because you no longer tell her ukuthi manje we wanna go out. Mama bekangasayenza izinto ebekazenza makano baba Ma nawe after kwamele wenzeni now you Sekufanele ngizwe kubo mina manje. no mara now after ubaba ukuthi ashonile you Mbuzo empathy uhlangane yaphela nini because manje nodade awusaba so njengoba ubaba shonile iphathi yaphela yabo ezinye Hayi. izinto Bayangihlula. ngendlela eright Bayangihlula. Khona ukuyilungisa singayilungisa. ya Ingalungiseka yona ukulungiseka ngoba abekho nzima labantwana. Yazi mina Into ngifila isaqala. ya Isaqala. Isengalungiseka. wathi ba motho mole o ba hodisitse bana ba ke Kakhulu ke a bana. tshepa wa ba tseba so ntho ke itjho le lona ke a tshepa go mama la mtse ha ke shebile ntho e qadile ho tshentshane ntata hlokafala whereby ha ga lona kaofela o mong sa re ntate ha sa le yolang ka phela so sharp le wena mama le la so le wena le a so re la ntata hlokafetse la ba ka dula ko bo malume ha ona taba le wena yes bengaza bengihlala nabo kahle nje. yes. Bengihlala nabo kahle nje. Wathi into Inkinga abafuna ukusikhoza. yashintsha ngekuthi bona bangisa lo muntu engihlala naye manje. yazi why Mase besuka sebangijampa amabonda sebeyaqala bayenza loyo muntu awumkhiphe la ejareteni ngoba ile ndlu indlu kalabantwana nomntana akho nawe lo muntu nje yena aka deserve at all nje umuntu omntana kubala besecela nje ukuthi le ndlu ibe peaceful khipha umuntu lona makaqeda ukuphuma lelona libe ngi respect for mama leyo ukuthi indoda izohlala la Hayi ngiyamthanda futhi ngiyamhlonipha ngimthanda ngenhliziyo yami yonke ngingakwenza lokho okay akunankinga ubaba ngasuka Hayi anginayo inkinga ngingakwenza lokho angaphuma abuyele unendawo yakhe naye. Angaphuma aye Amvakashele endaweni. emvakashele. Kodwa nina nginitshela kusenje njengoba siyilungisa ukuthi shintshani isimo senu. Nonke nalo sesikoleni ngizomtshela. Ngizonibeka la no 3 nishintshe wena ubuyele esikoleni usiphathe kahle wena into okumele uyenze fanele ubuyele eUJ ngikufuna ukubona uphethe into okungeyoyakho la udriver eyakho imoto ubumnandi ngikutshela mihla namalanga ngintshela njalo ukuthi ubumnandi abupheli ebumnandini kumnandi mawuthi usiye ebumnandini ungayocela ukuthi sengicela ungibuyisele ekhaya thatha isikhiye sakho gibela imoto yakho ubuye uze ekhaya yiyo nje into enifuna ukuthi nginane ukuthi nginensise yona nifuna ukuthi ngihambe ngiyondobha senilele egangeni kebe kumthwalo wami futhi mametsi mama wa utla o si mama reng a go batla o bona le wena o na le koloi ileng ya hao ene ska o na le koloi ya hao batla le next time o ya jwaleng e bo tseba o ya jwaleng ka tšhelete ileng ya hao o sa hlophile motho wa ntate jwaleng o go sa etseng o itlela fela ka tsela e sharp wa understand le wena my brother
kopa le respecteng mama mama le wena le o ba treat ka tsile shapo bana ba le ya o ska ba le di favoritism uri ona gore ke ngwana ka mama kopa ba treat ayikho favoritism mntanami bamane nje ukuthi nje angithandi ukuthi siye sande ngoba bona akusi abantwana ababi akusi abantwana ababi angifuni nje uqamba amanga lapho ngithi abantwana ababi akusi abantwana ababi inkinga mangibuya la ngifuna ukutholela ami iroom ayikho inkinga futhi ayikho inkinga as long uzoshintsha isimo ubuza something makathi ufuna ukuthola yakhe iroom iregibuze wena bawulala kuphi bongenalo noma benginganalo bengilala khona la endlini manje ubaba ulala kuphi yena lo musha lo mbekala nomama empedeni into engisho ukuthi njengoba sikhipha bafuna mhlawumbe ispace angazi noma bafuna hayi ubaba uzophuma yena ngithi mama lo bisi uzophuma yonke into sizobuyela back to square one as long as you follow my rules. This is my house. Wena isikolo nawe usiqedile isikolo yekela ukugcwala istrati la ube ufansi uphethe certificate wenzani ngazo uphinde uzobheka mina futhi kube yimi futhi efanele ngibhekele nina kodwa senginisebenzile nganisebenza usho ukuthi naye athola icertificate njoba sekasiyeka nje uzosithola uzosifuna uthanda ungathanda uzosiphatha la ezandleni zakho sizobe sila ngoba kuyobe kuyimpilo yakho leyo ngenzela wena nami kusasa ngizohamba ngimlandela ubabweni nizosala nithini nifuna ukuthi bangihleke bathi nganishiya ninje ngingazange nginise esikoleni ekubeni nginifuna nini into zenu nina nifuna ukubukisa ngami angeke ngivume ngeke ngishaya phansi ngonyawo okay mama uri nkoloni uri ntotsa lefatshe ha di fele lena hana qala le munyana le kana le lona o di thotseng ebile ke mo le ntate lena ke la di thola mo o le sile lena mama sentana tlo di sia so ha le sang ke maphelo a lona serious e tlo ga so o reach bo 25 mo lo reach di age tse itseng e bo o itshola ba tlo go tlisetsa nako mogao o reach bo 30 years ene nako e tlabe se sa o dumelle wa understand ya a ke tsho ga ona le 25 nako se ke buella go wena by that time dithaka tsa o se di driver tse dingwe no tla bo o bina in my time yes kube ngathi mina ngingaba naki ngingabayenzeli indutho kanti yiba abangafuni ukwenza izinto ezi right nami ngoba ngibafuna benza into ezi right umngani wami uzophuma mina ngizomvakashela kwakhe bazobuya bazohlala ekhaya under one condition mabezoyenza ngale ndlela engibatshela ngayo respect and back to school angithi lento engishoyo angithi ufana nathi ngoba izinto ebesizenza umbali naye bekazenza pele rona re le Jozi Bioscope re le sia so ke sa tsebo re lona le sala le mama no re le gutlela morago siyabuyela sola sothathe impahla sibuye motho molo ba tlo gutla ne mara ke kopa ba gutle ntate sa tsamaile ke a kopa so mama wa itse ke nka go motho mo le re ke botse wena o re le fula ntate le o disturbile o hloka counseling nyana mo wepa batho ba ka buang le wena ba o cancel siza mntanami lapho ningangisiza ngoba ngeke kusaba na isifo sika baba kuphela angithi sekungene sekwa eda nento zabo ngicela lapho nje mntanami ningipheni usizo ngakulelo site akona buthatha motho molo na le Jozi Bioscope we willing to help you re tla o thusa ka taba tsa counseling o be le motho ao o re life pain eo yes wa bona ngiyabonga kakhulu mntanami ke a leboga motho molo ngiyabonga kakhulu so re rona re tlo siang mama ga tsamayang rona ke kopa o kwalang fela show yaka ke etseng so mara le lona ke kopa le ska hlolang le etsa ntho ke kopa le ska hlolang le jumpa di gate mo feng respect le ha ise mme wa lona wa madi o le hodisitse ene o bontsha wa le rata o mutlule o itseng o kopa re le teng le di certificate tsa lona mo o batla o fetse UJ o batla o fetse kae o batla le rata o etsetsa re lena ha sa hloka fetse ebe di life tsa lona le ba bright ke kopa le mo mameleng ha ona mme o iseng mme wa lona o ka banang le courage so hore a tlo le jwetsa gore itukiseng bophelong ba lona ke a kopa ya guys ke a tshepa gore la bona no re fihlile ko mami tse re fihla re tsamaya le Ayanda le abuto hae mne ba tshwa itse ke step mara sa rona pulwa se re tshwara hantle itse re fihla mona a rona le ba re o na le apartheid and stuff ska re fihla pe step mara o re lena o kwatetse hore ba jumpa mabota ba nwa majwala ba etsa eng so ntho ke notice tseng family yena ko reng ke nana gore mama o ile a disturb ya ke le fula ntate but ntho seng ke buile le mama ke mokupile go kopa abe le treatment e tshwanang mabapi le bana ba ban monna hae le ngwana hae le gore bana ba banyane ba respecte mama ba ska nne ba jumpa mabota so ke a tshepa le wena mo hae mo situationing e tshwanang le bana ba whereby wena wa tseba gore wa tseba keng o dula le step mother le step father and how fit treatment e sharp o ska le ba lo imelela ko Jozi Bioscope to siyo to tsele so na ntho tlo etsang no re tlo sa male bana ba re bona ba tlo gutla ba gutla but ntho nthabisang gore mme o dumetse rona re le Jozi Bioscope re re mjwetsa re kopa o ntshe monna o wa bitho o dula le yena o dumetse go tla montsha monna a dule le bana ke a le rata kaofela guys. I'll see you in the next episode. Yes baby.